hadin baka isi kejungi ngila shimti kene ka isi kejungi na po ka sponsor nagaliang ga juga kung CM badi ko ini pring badi pay kene ka establishment te kau ni kong ka sinjang kau ni kong ka ngila ko long mangila thaw ni kong ka committee on administrative streamlining te kene ka committee ko long matumbe inti ya ka komprekam prajam ko office jum council baru ka chudong pa hata ka committee ka mangila syong hado sansin ka mangila syong nada ka sin ka bani kong ila pay ngila ibisyan hado ka badi banya tuat ka ka komperkhat ka badi begini ka sebesar jong council bukan terter telami ki issue halor ka jing tung ye kini ki supply mut ki staff hang ya po dis council jungi pad hakata ka meeting ka ni kong ami kum kata tene kaliang jungi ngila stang man budin shushu pad ong epim de ka bangira shis senrai na art senrai hari ada santli ka meeting ka bangila syong ban perkhat kerpang ha ka wadai pakata kar kom tungkam ya ki supply mut ki bar trayang ni po dis council te kita ki supply mut kita ki kalaingot de ki barung ki batung fresh de ki fresh appointee baik kalaingot but so but like kongot ki regularize ki kaswa te hadin bangila bishar akni ka committee ka bangila ya shong tingila lap pala magajung bishar jungi bakani ka jingtung ki kade ka bakan sanction ni pos jadi kumtar hadin bangila bishar bangila bakam de ka sanction la ka pos di kumtang ila shim ka rai ka ba kadu na kani bangila pentip ka recommendation na lagi ka committee ka pentip siya ka isi ka baglasyong panyak lagi isi ka shim ka rai bangin ya kini ki khalai ngot ki bustung fresh ila discontinue ka service chungki pat ya kita ki lai pomot pat ki bade ki kashwa ki bala regularize ki te ni discontinue ki kom ki regularize service and then ni ai lat pat ki bagi lak penting yang kom ki kashwa tadi ka jinja ping na dala jungi nilaya insia syong nak kene ke komiti jungi ngene syong dar sitar haduk benalak ben pengkreat ben aman ni kene sebesar dulu ndai ko ong ngai pi ya kitu ki khalai ngot de pai bang sejuk yang ki khalai ngot ila discontinue bai ndai kini marbe ade ki contractual ngim ong ngai pi ton nai discontinue shot de ngai ai la de ki la de ki kwa ki la ban wan dia contractual Tekini ini belat terikat nus gini.